आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ मुख्यमंत्री एन बीरेन लुसिंग राज्य की मंत्रिमंडल मंत्री खर लौथोक्लगा ngasi अनोब मंत्री मंगा हापसिनख्रे मुख्यमंत्री हाइरी हौजिकी मतमदा तंगाई फद्रिबसी मियामगी दरकार लेबा अमदी अपांबा कया अदु थाबक ओइना पांथोक्तुना फंगनबा हाइबसिनी मणिपुरदा कोविड-19 की अनोब केस 168 लाखरे अनाबा 268 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखरे नाबा फरकपगी सांग 7.2.2 प्रधानमंत्री हाइरी फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज हाइब मंत्री सिना मिपुम खुदिमुपु मसा मौ फन लेहनबा ngamgani amasung राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ngasi 2019-18 की नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड निफुनितो यंथोखरे मुख्यमंत्री नोंथोमन बीरेन सिंह लुसिंग राज्य की मंत्रिमंडल मंत्री खर लौथोक्लगा ngasi अनोब मंत्री मंगा हापसिनख्रे इम्फाल की राजभवन ngasi नुमदांग वायरम पांथोखिबा थोरम अमदा नौना मंत्री ओइना वासक लौखिबसिंग अदुदि सोरोखाइबम राजेन बुंगजागिन बाल्टे ओइनाम लुखोई थोकसोम सैतब्रत अमसुंग ओक्रम हेनरिनी राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेप्तुलाना अनोब मंत्री सिंह अदुबो थबक पाइबा अमसुंग अरोन मंगाकपगी वासक लहोनखि अयहांना ईश्वरगी मिंगदा वासक चरी मदुदि अयहाक मणिपुर स्टेट की मिनिस्टर अमा ओइना अइना खन्नबा पिरकपा नत्रगा अइना खंगलकपा विषय अमता मिनिस्टर अमगी मथौ पांथोकदा संग नत्रबदी कनागुंबा मिसक नत्रगा मिसक सिंगा हक्थेंगना नत्रगा हक्थेंगनदना खंगलोय नत्रगा ताथुलोय I, Sri Bungjakin Balte, do swear in the name of God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India. Menam Singh, Hagna, Wasakari Madudi, Hana Aina Lingliba, Bharat ki Samvidhan tu Chetna Thajagani, Amasung, Madungang Chatkani. I have Thokam Saitota, Ishogi Ming the Wasakari Madudi, I have the Aina Lingliba, Bharat Samvidhan tu Chetna Thajagani, Amasung Madungang Chatkani. Andre Okram, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. मुख्यमंत्री नोंथोमन बीरेन सिंह हाइरी हौजिकी मतमदा तंगाई फद्रिबसी मियामगी दरकार लेबा अमदी अपांबा कया अदु थबक ओइना पांथोक्तुना फंगनबा हाइबसिनी थौबाल जिला की लिलोंग बाजार मनाक्ता तुरेल अनबी मतकता सागदबा लिलोंग लितान मखोंग आरसीसी थोंगी जत्रा हुनबगी थोरमदा मुख्यमंत्री हाई ngasi ki saukalaba khunai asidadi rajniti wala singna sin khakta pangang da ngangbagi matam natre maru oirebadi thabak to onthokpa aduni maramaduna matam kaya gi mamang dagi miyam gi darkar lerklaba RCC thong asi sanabagi damak sarkar asina warep lokhibani senja thumja gi matang da मुख्यमंत्री hai masi muthatpada miyam gi su asobo thodang lei senja thumja yaudana di thabak phangloi haibagi wafam makhoi gi wakhalda lehendana bahona gadabani matik pusarabadi miyoi ama hekta thabak sangbada kanana su thingbangam loi थोरमदुदा हानगी MLA अब्दुल नासिर वाक्सी की कमिश्नर पी वाईफे अमसुंग PWD की चीफ इंजीनियर KH देमबसु सरुक याखी इम्फाल जिरीबाम रेल लंबी सेंबगी थाबक हौजिक साद हुंबुद्रा की सांगद लोइसले अखोगी जिरीबाम पाउमी ngathim बिजोजना नॉर्थ फ्रंटियर जोन की मसिन चटप मियोय अमगी पाउ पलदुन हाई किलोमीटर 113 खर हेना सांगबा इम्फाल जिरीबाम रेल लंबी असि इंग्लिशिंग अमा समापन मरिफुतरे ता जत्रा हुनखिबनी रेल लंबी असि की मतंगदा अखोगी जिरीबाम पाउमी ngathim बिजोसेट की पाउदम अमा किलोमीटर 1.10.2 सांगबा जिरीबाम इम्फाल रेल लंबी सेंगोटपगी थबक थोरम 4 की चांग लोइसिलकले हाइना नॉर्थ फ्रंटियर जोन की मचिन चटपा मन फोंदोरकले निंगसिंगबा यारिबदी जिरी इम्फाल रेल लंबी असि साननबगी दमक इंग कुमजा 1948 की नवंबर 3 दा मतमदुगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर रिसांग कैसिंगना उरेप युंग तौरबा मतुंग इंग कुमजा 2002 की नवंबर 10 दा मतमदुगी भारत के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह मणिपुर की गवर्नर SS सिद्धू अमदी अतै सकनाइबा कयाना सरुक जादुना जिरी इम्फाल जौबगी ब्रॉड गेज लाइन सेनुनबगी दमक जत्रा हुनखिबनी पनबे याय प्रोजेक्ट असि की दमक अपुनबा सनफम लुपा करोड़ 13,294 चंगना सागतलिबनी किलोमीटर 33 सांगबा जिरीबामदगी बंगाई चुंग पाव फावगी लंबी समजिनबा लोइदुना इंग 2013 तगी थबक हौख्रबनी जिरी इम्फाल रेल लंबी असिदा टनल 93 की मनगा 93 मेजर ब्रिज 13 की मनुंगदा मंगा माइनर ब्रिज 19 की मनुंगदा 9 रोड ओवर ब्रिज 5 की मनुंगदा 3 अमसुंग रोड अंडर ब्रिज
9 की मनुंग दा अनि सेमजिनबगी थबक लोइसिल्ले चिंगी मफम सिंगदा सिंगनबा अमगोलना नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ना पाखलिबा थबक असिदा मीटर 194 वांगबा पीर ब्रिज अमसुंग किलोमीटर 10.29 सुनो सांगबा टनल नंबर 12 असिना अवांग नोंपोक भारत की ख्वाइदगी सांगबा टनल ओइरिबनी लोइनना लाकलिबा इन कुमजाली सिंग अनि कुनिथोय की मार्च था की मनुंगदा जिरी इम्फाल रेल लंबी लोइसिनबगी पांदम थमली मणिपुर कोविड-19 की अनोब केस 134 लाखिबगो लेना अपुनब पॉजिटिव केस मसिंग 5,938 सुरे राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ngasi numitang wairam thokiba cherol amad hai nauna positive oikiba miyosing adu Imphal West dagi 139 Imphal East dagi 130 Surasanpur dagi 112 Thobal dagi 13 Kaksing dagi 9 Ukhrul dagi 9 Bisnupur dagi 8 Kamjong Senapati amasung Sandel dagi amamamni makoi covid care facility singda lehenkhre haukiba pung kunmari da anoba sani humathoi naba faduna discharge tokhibaga lenana leina asina narambadagi phakiba migi masing 8,368 sure hauzik active case 2,103 leiri leina asidagi naba pharakpagi sang sada 8.3 ni covid-19 positive oiba miyoi singa sokna samnaba tawrurabadi khudaktagi tokhaina leinaba covid control room natraga CMO da test tonabagi damak pau pinabasu seroladuna hairi Imphal की खुराई अहोंगई दगे मास्टर पुनसिबा कौबा सही 3 सुरब नुपा असि हुंदोकपिरमलबा अंगांग नि हाइना चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इम्फाल वेस्ट न लाउथोखरे मसिगी मतांगदा ngasi चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इम्फाल ईस्ट न केस अमगी बिचार सथरबा तुंगदा वाफम असि लाउथोखिबनी कनागुमना अंगांग असigi असेंगबा मरी मखोंग ताकबा ngamlabadi कमिटी असigi ऑफिस त नत्रगा स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी दा क्लेम तौरबा यागनी हाइरी सयोल मसुमना सथगदबा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन केम अमा ngasi इम्फाल की रिम्स की ब्लड बैंक ता होखरे केमदो लाइफ सेवर्स मणिपुर एडवोकेट लेसांगथेम रोसमनी मेमोरियल ट्रस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड मणिपुर हैंडीकैप फाउंडेशन मणिपुर स्टेट ब्लड सेल नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर अमदी रिम्स की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन पुनसन बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुमुद्रा सुब मपो कुमोन के मरी लेना सथबा सेवा सप्ताह थौरम की सरुक अमोइना आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबुन पुथोकपा अखनब थौरम कर्म योगी नरेंद्र मोदी ताबिरिबा पाउ असि हेक लोइबगा संदोकनी थौरम असि आकाशवाणी इम्फाल की कंगला मसुंग संगाई चैनल अनिमक ताब फंगनी थौरम असि AIR न्यूज इम्फाल की यूट्यूब चैनल दसु लाइव स्ट्रीमिंग तौगनी पाउ की मरक थन्ना अतेंब ब्रेक अमा Viral hepatitis B amadi C lem na test tawbaga loinana hepatitis C lem na layeng bagi kudong sabasing National Viral Hepatitis Control Program gi makhada masak khandoklaba model treatment center sing RIMS Zenims District Treatment Center oriba District Hospital singda phangbigani kanaguma miyoi singna viral hepatitis na naramba yai haina chingnabiba leirabadi thinthaba tawdana hairiba treatment center sing asida laktuna test tawthokpiyu khangdokpiyu virus sing asi karigumba yawrum tarabadi matam chana layeng bagi kudong sabasing lobiduna laina sing asina tungdu thogalakpa yaba kudong thibasing haibadi chronic liver disease liver cancer na chingba kayadagi ngathokminasi miron minupi khudingmakna suksoi soidana hepatitis B test tawthokpiyu amadi poglakliba angang khudingmak hepatitis B gi birth dose kapthokpiyu karigumba miron minupi sing hepatitis B positive oiba tarabadi government health facility labor center singda angang unabiyu angang hekpokpaga hepatitis B vaccine amasung hepatitis B immunoglobulin injection pungkun mari gi manungda kapthokpiyu paujenjariba National Health Mission Government of Manipur ताबेरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज हाइबा मंत्र से मिपुम खुदिंगमपु मसा मौ फन लेहन मंगमगनी फिट इंडिया मूवमेंट की अहानबा सही कुमोनगा मरी लेना महागना फिटनेस एक्सपर्ट सिंग अमदी मसेगा मरी लेनबा मियोय सिंगा वारी सानकी फिट इंडिया मूवमेंट की अहानबा सही कुमोन पालन थोरम ओइना लेबाक सिनबा थोंगदा फिट इंडिया डायलॉग अदु सिनखिबनी ऑनलाइन की खुथांगदा वारी सानकी बदुदा मियोय कियाना मखोय मसाना थेंगनरकपा फिटनेस की वारी कयागी मतांगदा पाउदम खिबगा लेना फिटनेस अमसुंग हक्सांग फना लेनबगी मतांगदा प्रधानमंत्री की पाउताक लौखी थौरमसेगा मरी लेना प्रधानमंत्री ना फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल सु हौदोखी श्री मोदी ना क्रिकेटर विराट कोहली एक्टर मिलिंद सोमन फुटबॉलर अफसान आशिक अमदी अतै मियोय कयागा सु वारी सानदुना मखोयना मसा मौ फना थमनबा होनरिबसिंग अदुगी मतांगदा पाउदम ताखी थोरमदुदा प्रधानमंत्री ना लेबाक असिगी मियामबु मसा मौ फना लेनबा हाइखिबगा लेना सही अमा असिगी मनुंगदा फिट इंडिया मूवमेंट असि मियामगी ओइबा इहो अमा ओइरे हाइखि प्रधानमंत्री ना हाइ फिटनेस का मरी लेना मालेमगी लेबाक कयाना मखोयगी पांदम कयामरुम थमदुना मदु फंगनबा होनरि ऑस्ट्रेलिया जर्मनी यूनाइटेड किंगडम अमेरिका ना सिंगबा लेबाक कयाना फिटनेस कैंपेन पाकसना पांथोकली श्री मोदी ना हाइ फिट इंडिया मूवमेंट असि कोविड-19 लाइसर की मतम असिदसु यामना सुसिनबा अमा ओइरि
Wari sanabadudha Pradhan Mantri na Jammu Kashmir gi nupi football sanaroi Afsan Ashik pu thagat ba phongtoloduna leibak pumbagi nupi singi phidam nafam oiragani haiki. Pradhan Mantri ge wari sanabada Bharat ki cricket team gi captain Virat Kohli nasu mahaki fitness ki mantri gi matangda paudam ki. Thoramdu wangang mada Youth Affairs amasung Sports Mantri Kiren Rijiju hai mamang saida Pradhan Mantri na Fit India Movement haudopada masi miyam gi oiba iho ama ohenggidabani haiki. Haujik iho asimak tasengna miyam gi oiba iho ama oire amasung haukiba sahi ama asida tongan ba thorum kaya senduna fitness ki lamda anoba tangkak ama yoba ngamle. Kendra gi Lau Singu Mantri Narendra Singh Tomar hairi ain gi lamda ahongba yaudana lomi singi yaipa thorangi thabak paikat pa oithoklai amasung sangsana pass tokiba Lau Singu gi bill sing aduna sauna awanba purakani. News agency amaga unabada Sri Tomar hai minimum support price MSP asi kaidongaida ain gi suruk ama oiramde amasung haukiba sahi yangkai asida congress na masi karigidamak ain gi makhada thamlamdribano haina hangladuna angakpa phongdoki. Mangna hai MSP asi matam supada kendra sarkar gi warep ki makha poli amasung thawong asi makha tana leikigani. Sarkar asibu maral siningai karigumba pambai amata leitabadagi birodi dol singna masibu wathok ama ohena bohoni hainasu mantri na maral sikhi. Mahagna makhata na hai kendra na kalen amasung ningthamgi mahi marong amadi maru marang singi MSP lauthokre. Loinana kalen gi mahi marong hek lokpaga sarkar na madu leisin basu hauragani. Mantri na hai ano balau singugi bil sing asana KPMC mandi singi wang mada lomi singna makhoi gi pothok sanaba mamalda tax na singba amata thiba tawdana yonjabang amalagani. Railways gi Raja Mantri Suresh Angari na leikidabada kendra gi Mantri Mandol na awaba phongdokre. Mahak puning singtuna Mantri singna minute ani tumina leiki. Mahak na leikidabada lebak asana sangnai rebelu singba educationist parliamentarian amati thabang amba miyoy ama mangzari haiba warep amasu Mantri Mandol na pass tawki. Leikidrabagi imung manungdasu lebak pumbagi amasung sarkar gi maikaitagi thamoi songna awaba phongdoki. Akashbani Imphaldagi pau tabiri. Rashtrapati Ramnath Kovind ngasi lising ani taranipan taramapan gi National Service Scheme NSS award sing pikre. Video conferencing gi khutang da pangthokiba thoramadu da lising ani taranipan taramapan sahi gi oina tongan ba category ahumda manani funithoi piki. Thoramadu da Youth Affairs amasung Sports Mantri Kiren Rijiju su saruyaki. Thoramadu da wangang bada Rashtrapati nahai National Service Scheme da yauduna Technical Institute College amasung University kaya gi naha oriba mahiroi lak nifuromna khunai amasung leiba ke seba tawriba si nungai ba pungningai ni. Mangna hai haujik phawbada scheme asida volunteer koti marirom saruyari. Rashtrapati nahai COVID-19 gi laisat thangnabada NSS volunteer singna social distancing amasung mark sizinabagi matangda miyambu bhab tahanaba thabak kaya paikhali. Thoramdu da wangang bada Youth Affairs amasung Sports Mantri Kiren Rijiju na COVID-19 gi lurba tanpham asida thoido hendoba thabak tobagi damak NSS volunteer singbu thagatba phongdoki. National Service Scheme gi mana asi miyam gi seba tobada thoido hendokpa thodang loba singda sahi khudingi waina pibani. Kendra na hairi lebak asida COVID-19 na nabadagi pharakpagi sang asi sada marifu mathai dasmik manga yaure. Hauki bapung kunmari da COVID ki anaba miyoi lising marifu taret hena naba phaki. Haksel Mantraloy na hai haujik lebak asida lena asina narammadagi pharakpa migi masing lak nifu taruk lising humudra mari helai. Naba pharakpagi sang hengalakpa asina lebak asida COVID ki anaba masing suhanta alai. Nongmada anoba positive case lising marifu taruk samnga nipal lakibagolena na lebak asigi COVID-19 ki apunba positive case masing lak yangkai taret henkre. Haujik lebak asida active case puna lak mapal lising humputaruk lairi. Mantraloy na makhata na hai kendra gi thausil thaurang sing amati test track amasung treat ki thawang mapung phana paikitpadagi naba phabagi sang wanghanba amati sibi ki sang hanthaba ngamankibani. Arunachal Pradesh ta ngarang COVID-19 gi anoba case sani marifu mapan thengnakibagolena raija dugi apunba positive case masing lising nipan sama kunthrom dei sure. Meghalaya da ngarang nauna mi sama humbadra COVID-19 positive oirakpadagi raija dugi apunba active case lising ani humpu sure. Ngarang mi sama yang kayumdoi naba pharakpadagi puna naba masingna naba phaba masingna lising ani sanipan yang kaymapan yaure. Ngarang East Khasi Hills Zilla da mi ahum amasung South West Garo Hills Zilla da mi ama COVID-19 na sikibadagi raja sida laina asidagi lekidaba masing nifunithoi sure. Aroibada maroiba pawmu. Mukhyamantri N Biren Lusingba raja gi Mantri Mandol dagi Mantri khara lauthoklaga ngasi anoba Mantri manga hapsen khre. Mukhyamantri na hairi haujiki matamda tangai phadribasi miyam gi darkar leiba amadi apamba kaya adu thabak oina pangthoktuna phangan bahibasini. Manipur da COVID-19 gi anoba case sam humpumathoi lakre anaba sani hupathoi naba phaduna discharge tokre naba pharakpagi sang sada humudra tare dasmik ani tarukni. Pradhan Mantri na hairi fitness ki dose adha ghanta rose haiba mantra sina mipum khuding mapu masamu phanale henbang ngamgani amasung Rashtrapati Ramnath Kovind ngasi lising ani taranipan taramapan gi National Service Scheme Award nifunithoi yenthokre. Paul Isare.